Sinambongo kaDlamini ke masotla mahle mengameli wakaSnathi elayinini sitawuteka ke indzaba ye salary review ukuthi sekuvele ke sekunjalo ema civil servants ke sekavele ke atayithola ke imali yawo. Utawuchaza ke umlangeni lapha ukuthi ngabe maphakelo atawuma kanjani kukaSwaziland News ngomhlelo nguzwele Martin Dlamini. Siyabusela mlangeni siba kakhulu isikhathi sakho nomanje sekuhlwile Nkosi. Sivusele Nkosi, sivusele nakubo balaleli bakho mlangeni. Nkosi asewuchazele umlaleli lapha kakhulu ema-civil servants ngoba kufuna ba-budget masinyane ukuthi ngabe timbashala emaphakelo emenjani ekubeni nisayine nahulumende. Asibonge Nkosi, indzaba ye-salary review mlangeni indzaba lecala esikhathi lesithe cishe eminyakeni lophelile solohulumende azama kuyilungisa kuthi asiyilungise sayithola i-consultant lechubeke yawenda umsebenzi wekukhulisa emaholo kubuketa emaholo etisebenzi nakabuketa ke emaholo etisebenzi consultant abese usemplisha usho ukuthi athathe tisebenzi nje ngaleyo khayida lekhona ati interviewe tisho lokuthi dona tisebenta ini kulowo msebenzi kuye kuthi ke emva kwaloko Nkosi bese ke lo consultant wena nakulesithi i-job evaluation a-evaluate lo msebenzi bese uyawugrade bese ke suya assign ukuthi kulo msebenzi lo ufanele ungenele grade lena itase seyikhuliselwa ngema% langaka. Sifike la khona ke sesisebenta na hulumende hulumende ufike wakhomba letinye tintfo letinengi amongst other things lafike watikhomba hulumende consultant ufike wathi lamanye ema-grades akeme lamanye akhule lamanye akhule nakafika lapho ke sifike setafuleni nahulumende sesibuka le recommendation kulabo late Nkosi abeme kuma-grades abo sibone ukuthi ngeke kusilungele ukuthi ngathiwa akeme ema-grades bantu babesolo bebakade imali yabo ingakhuli kuze sitozama ukuthi sikulungise lokho akube nemali thite la ifakako sivumeleneke naye safike safaka 5% bekade achame na 3% but sa negotiator safika 5%. Siphinde ke sachubeka ke Nkosi hulumende bekathi kule implementation ucela kufaka 64% emalini yesisebenzi le recommendwe consultant. Sakhulumisana safike sayichitha safika lapho khona sivumelana ukuthi cha akafake 100% kuloko be recommendwe ngohulumende recommendwe consultant kusho ukuthi akhulileke wona njengoba bekashito consultant ukuthi afanele akhule kanjani. Lokho ke kusho ukuthi Nkosi bese kuba ne difference lekhona ngoba i-implementation iqala ku-April 1 umnyaka kahulumeni iqala April 1 lokho ukuthi ngi6 months kusuka ku-April kutanyalo ku-October leyo mali leyo weNkosi le difference kumele bese uyayiletha hulumende as i-back pay but hulumende ke lebekakwenda beyakhethela ukuthi akhathe ngala imali efanele ayikhulisele isebenzi abese ufaka le back pay sathi ke thina no plani ukuthi hulumende angasibhadala le back pay akangabhadali le back pay kwanyalo akasikwenete le back pay ngoba bekasi ufuna usikwenete le mali fanele sikhulisele ngayo wathi utayibhadala ngaJuly sase cha ifake yonke le bekufanele sikhulisele ngayo umane usikwenete le back pay ngoba we understand one thing Nkosi ukuthi ukukhuliswa kwemaholo is a dispute of interest kanzi kubhadalwa i-back pay is a dispute of right so kulula kulwela i-dispute of right than kulwela a dispute of interest. That is why ke specifically ke uhulumende akabhadale le taba i-dispute of interest ayibhadale yonke amane asale asikweneta nayo i-dispute of right because i-dispute of right singayilwela ngayo yonke indlela even enkantolo ungakhona kuyifaka i-dispute of right inkantolo isho ukuthi imali lomkweleta yona mbhadale lo muntu kanzi i-issue yokukhuliselwa emaholo is only a dispute of interest ayingene enkantolo into ngamane uyente ngayo ungaba kuteleka and then ke udibuta lokuthi ke emandla itisebenzi ekutelekeni kunetinto eziningi bese tiyenteka fire cards bona work no pay la bese basicetha imandla
then it is best lo ukuthi asimbophele kunako lathi nazo uzama kubaleka nako bese siyakhona ke enkantolo. We understand ukuthi uhulumende vele akasuye uhulumende lo wethembekile une history yokungethembeki, but sifikela point la sikhona sithi asimfake la khona sitakhona kumbamba nangekwemthetho than ukuthi sisebenzise strength sethu sekuteleka la khona uhulumende singase sitelekile asende mabomu ukuthi asiteleke atobamba ino no pay bese sophindze usibhadala ngayo lesikweleti lasikweleta sona. So the situation lesimfake kuyo ke icishe ingonywana kithi sikubona ngathi kuyiwin lokuthi sikhone ukuconvert the dispute of interest into a dispute of right. Yeah, Nkosi ngiyayiva nami lana Nkosi manje Nkosi benilanze bameli abakhulu yini la uma uqhaza lapha nami ngiyachacheka ukuthi hayi ngathi niyishayile impela nihambe vele nihlomile nani etafuleni. Nkosi kude akwendeki uye nebameli lapha kuba ngithi nje our experience in the trade union work kusende ukuthi si-understand ukuthi ngimaphi emachinga lesingawasebenzisa kuze khona kufika la khona ukuthi sifike khona. Otherwise iqiniso lithi la sikhona khona akusiko la tisebeni nathi befise ukuthi sifike khona tifike khona nathi ke akusiko nathi lokusijabulisako, but ke siva ngathi kungcono kunelide ngoba sithina sa consult IT70 dasiniketa tintfo letimbili Nkosi. That's one, let us push government. Two, let us be cautious ukuthi we don't collapse the negotiation table. Manje lokho kwendeke kuhulumende esikhathi esiningi indlela ecollapse litafula ngaba ukuthi nafika ku deadlock. Nathi uhulumende angikhona ukuniketa lokho. Nafika ku deadlock, i-deadlock isho ukuthi ngamane emgwacweni notoyitoya. Manje nangabe ke usibuka le vulnerability yetisebenti tethu emalunga ethu isho ukuthi emalunga akaholi lutho, emalunga ashayekile nawutawuthi akangene emgwacweni aphinze aluze lokho lefanele aholelwe kona angeke kuze sikhone ukusustaina lokho. Therefore kungako ke opthe ukuthi ayimane le mali ingene ngale la khona singayikhona kuyilula ngalelinye indlela other than kuya emgwacweni kuyophusha umcashi ukuthi ende kufanele akwende. Yeah, siyabonga kakhulu Nkosi sikhulumisana nawe la Swaziland News. Sibonga kakhulu nathi Nkosi. Yeah, kaBasotla Mahle ngumbongwa wakwaDlamini umengameli lapha inhlangano yamathishela uphinzeke abe lapha etafuleni lekuthi-ke kukhulunyiswana nahulumende. Ya ngathemba sokuvile ke lapha ya ngoba kunegotiate kufuna ama-skills lapha bengilalela nje nami nawe ngithemba benifa ngilalela lapha ngiyafunza lokuningi ngoba phela bathi ufunza uze uyokufa nami nje khwala sengikufunzile siyabona now negotiator kufuna ukuthi ubuke ukuthi awuchana ngichamuka kanjena la bese sengiyilanza kanjani lena mali ya kunenge lengikufunzile mazothi ngithemba nawe ufunzile ekhaya ngoba expect ke ngala kuma trade unions lo mbongo wakwaDlamini lokusho ukuthi ke Masotla Mahle njengoba sachazile nami ngimfaka ngakubamela kumbe baconsultile uthi cha sesisebenze kakhulu ngalethi indzaba lethi sesiyathi ukuthi kufuna sithi qhamukele kanjani kukaSwaziland News Masotla Mahle la ngikhuluma khona ngumhlelo nguzwele Martin Dlamini. Siyabonga Martin Dlamini.